entire sequence of the answer. Last 3 months, last 3 sessions, sir. When I look at the sequence, there is first of all no clear national credit framework mandate for 1,100 hours. Okay, there is no reconciliation the difference between 1,200 and 1,100. एक measurable जो एक breakup आसपाक जाय, it is not measured. एक structured, monitored mechanism. Last time you all gave answers that school hours are not monitored. What he was trying to say, एक workload study, भुरग्यांचेर जेन्ना NEP हाडटा, policy हाडटा, workload study सरकारान करूंक ना. Yet you are advancing this year in April. Speaker sir, म्हणजे clear national mandate ना. Number 2, एक measurable हो जे एक hour framework असता, ती ना. Workload assessment सरकारान करूंक ना. आता जो मुख्यमंत्री सांगता, I'll just pass this national credit framework जी SOP असा, please हे मातशी दी. आता इंतून स्पीकर सर clear cut, I'll come to the technical point. Clear cut it says कि annual hours is 955. Annual hours is instructional hours. You're talking about 1,100. It says 955. It says hours for study, practice, home study and projects padha, it is 245 hours. Munche 955 plus 245 is ale 1200. This is the National Credit Framework SOP. Now, Speaker Sir, I will place the affidavit put by the Director of Education in the Bombay High Court when this NEP question came. Lokank, point number 7, हे माचे दी मुखेल मंत्री, माचे दी. ये affidavit aha Goa government ache. जे affidavit on point number 7. Speaker sir, it says, I say that the commencement of the academic year from April 2025 has been resorted in order to ensure proper implementation of NCF and NCRF. It is denied that 1,200 instructional hours are completed in the old system. Old system junan. This system I say that under the old system only 1,045 number of instructional hours are completed. So Speaker sir, the very simple question. When your Director of Education is giving an affidavit in the High Court of Bombay that 1,045 ora June ya old system an zada. When National Credit Framework tells you instructional hours 955 जावपाक जाय म्हणून मागीर तू भुरग्याक एप्रिला म्हयन्यान ओतान कित्याक थिंगा 3 ora पासत हाडटा. The NEP as per the old system, as per the affidavit given by your Director of Education, he says 1,045 hours. And you are mandatory 955 hours. So you are already, the system is already there. So when Speaker sir, Mugalo Prashna sa, this is the affidavit also I have given, and I have given also the framework. That means April, question तुमचं विचारांनी. Speaker sir, basically the government should admit, Honorable Chief Minister, please admit that the school start policy today is premature and is on a wrong academic footing. Janna already 1,045 hours are happening in the old system. You require 955 hours plus 245 of other learning hours. Why are children, Speaker sir, put and sent in the month of April? And तुझ्या जुना system करू जाता. इजे तुझे मागा pointed answer दिसो. Speaker sir, NEP implement करता असताना आम्ही all the stakeholders जे primary, secondary अजे सगळ्या जणांक विश्वासान घेतले. Speaker sir, आम्ही PTA च्यो meetings घेतात तालुका लेवलाचेर वचून आम्ही PTA, school management या सगळ्या जणांक कॉन्फिडन्सान घेऊन एप्रिलांतल्यान सुरू करपाचो आम्ही हे सुरवात केला. स्पीकर सर, आनी एक हांव गोष्ट मुद्दामून सांगता, बऱ्याच जणांची गोंयकारांची सामान्य भुरगीं ही गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी आनी एडेड हायस्कुलांनी शिकता. आता रिची रिच जी आसा हांची भुरगीं जी आसा पळय न्ही ती आमी इंटरनॅशनल स्कूल्स आनी ह्या तरेच्या हायस्कुलांनी शिकता. सामान्य भुरग्यांक जर आमी एप्रिलांतल्यान फुडल्या वर्साचो जर प्रोग्राम स्टार्ट केलो जाल्यार तांच्या तकलेंत फुडलो एक वर्सभर
वो स्टडी मटेरियल जो आहा तो वता आणि त्या निमित्तान NEPच्या पॉलिसीच्या निमित्तान आमी अशा पद्दतीन ह्या भुरग्यांक पुराय सिलेबस वो इन एडवान्सात सांगू शकता. ताजें म्हणणें आसा की आमी एप्रिलानूच कित्याक सुरू करता, वाय नॉट यू आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जून. आमी एप्रिलाचे म्हाका दिसता हार्डली 20 डेज हे जे आसा पळय न्ही हे आमी यूज करता. हांगासर प्रॉब्लेम स्पीकर सर, कारण बरे टीचर ऑलरेडी 30 एप्रिल पर्यंत ह्या सगळ्या टीचरांक स्कुलांनी येवपाकूच जाय. इट इज अ कंपल्सरी फॉर द टीचर. Because sir, Mukhyamantri, see, let's not talk about, I'm talking very technical. You said 1,200 hours. As per National Credit Framework, 1,200 hours is broken into 955 hours and 245 hours. That is what NEP says. Let's talk only about NEP. NEP चे system jenna 1,045 hours, jenna director affidavit dita कोर्टान की आपूण जे जून सिस्टमान हे 1,045 hours जाता. आता सरकार वाय एप्रिलाच्या म्हयन्यान ओतान जेन्ना see you have to say that the policy is flawed. This what other stakeholders is not the question. Parents are also not wanting to send their children in the month of April. आमकां सांगलोले NEP लागू हे केलें मो, पूण जे नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्काचे जी ओरां आहाय 1200 जे 955 hours ऑलरेडी इंस्ट्रक्शनल आवर्स ऑलरेडी तेजे मायज पोन्ने सिस्टमा जाता. जाल्यार मागीर भुरग्याक कित्याक एप्रिलाच्या म्हयन्यान ओतां धाडटा. बिकॉज मुखेलमंत्री सी यू प्लीज आस्क युअर डायरेक्टर टू लुक इनटू इट, बिकॉज दिस 1,100 hours 1,200 created confusion. They themselves were confused. No, it's very clear. You said now 1,100 instructional hours. I gave you the National Credit Framework Policy SOP that has been given by the Modi government to every state. So Mukhyamantri jenna भुरग्यांक हाडटा under the pretext of NEP, I believe this is a wrong step. It is technically not sound. It is on a wrong footing. We are taking 20 days of children in keeping them in the hot sun. आज थिंगा 3 hours जेन्ना तुम्ही घालता सारको टाइम टेबलूय ना. आज जोरी तोर आमी चोयला स्पीकर सर जे ऑडिटिंग जोरी चोयल्यात ह्या इस्कॉलांत एनेक्शर 2 जोरी तोर चोयल्यात जेन्ना आमी इंचाले स्ट्रक्चरल आनी नॉन स्ट्रक्चरल जे ऑडिट जावपाक जाय. पेडणे तालुका, बार्देस तालुका, तिसवाडी तालुका, पोंडा, धारबंदरा, केपें, काणकोण, मुर्मुगांव हेजे अजून स्ट्रक्चरल ऑडिट सेफ्टी ऑडिट जावंक ना. बिकॉज जेन्ना भुरग्यांक आमी ह्या ओतान धाडटा अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ NEP, structural audit last budget session honorable chief minister said he would take up of entire schools. Today in your answer there are so many talukas in which the shed is not safe. आमचे काणकोण जे रिपेअर वर्क जाले फॅन पडो प्लास्टर ऑफ पॅरिस पडे आमी पत्र बरयल्ले मुखेलमंत्रीक that in the rainy season all these things have happened. म्हाका दिसता क्लियर कट मुखेलमंत्रीन आमकां अश्योरन्स दिवपाक जाय. नंबर 1 that this NEP guidelines जे पड्या we are not working as per the NEP guidelines, as per the National Credit Framework guidelines. We are sending children there 20 days in the month of April hot. जेन्ना वयता थिंगा सारखे वयला सारखे हेंच ना. They were sent into panchayats, into temples. And when will you create this safety audit? Mukhyamantri Bab, हेजेर मातशें तूं लक्ष घाल. Call your director. This is an education policy which we are debating here. When we debate on education policy, म्हाका दिसता स्पीकर सर मुखेलमंत्री please look at this very प्रश्न seriously. विचारा. स्पीकर सर, हे स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि हेजे आता हांव उलयतां न्ही. हय बोल NEP चे वयल्यान स्ट्रक्चरल ऑडिट आसा. स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन सगळे जाण हांगासर आसा. हावजान चलपी डिबेट सगळे जाण आयकताय बी. 955 hours हे पयलीं मेन्शन केल्ले करिक्युलम फ्रेमवर्कान, ताज्या उपरांत आफ्टर दॅट क्रेडिट फ्रेमवर्क has included and which talks about 1,200 learning hours. ते 10 जाणां हांव दिता. स्पीकर सर, करिक्युलम फ्रेमवर्कान हो जो कन्सेप्ट सांगला ताज्याच प्रमाणे आमी फुडें वता. आणि ताकाच लागून स्पीकर सर आमी जे म्हणटा की एप्रिलान आमी हो ब्रीज कोर्सा खातीर ते 20 दीस हे आमी यूज करता आणि विच इज गेटिंग एडॉप्टेड ऑलरेडी. फाटल्या वर्सा सगळे भुरगे ह्या कोर्साक आयले. पेरेंट्सूय बी ह्या बाबतीत No. Honorable Chief Minister, it is because of PTA parents that they want. It's a different issue. But it is, you should not say that it is as per NEP. हांव कितें करूं? If parents want, if the PTA wants, there is not a, that let the parents decide. But
तो पेरेंट्साच्या वाटेंतल्यान उलयता काय टिचरांच्या वाटेंतल्यान उलयता? ना 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 हांव सांगता की ती एनईपी पॉलिसी प्रमाणे जी ओरां तुमी सांगता की हेज लागून एप्रिला एनईपी लागून भुरग्यांक इस्कला हाडपाक जाय ओतांक घालून दवरूंक जाय हे जेन्ना गोरमीन हाडटा तेन्ना गोरमीन हांकां हाडटा हॉलिडे कित्याक मेळटाली गोरमी आमो मेळटा आनी तेजे वर्क लोड आनी कित्याक वाडयता एनईपी मिन्स मागीर म्हणटलो चड पावस पडटा तेन्नाय बी मागीर आमी म्हणटा चड पावस पडलो भोवरो आयले काय आमकां सुटी दिवची पडटा नाय जाल्यार त्यात हे 20 दीस जे आहा पळय न्ही एप्रील म्हयन्यान आमी भरून काडटा ऑडिटाचेर सांगता स्पीकर सर 568 स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ द गव्हर्नमेंट स्कूल आमी कंप्लीट केला आणि उरल्या अप्रॉक्सिमेटली 302 गव्हर्नमेंट बिल्डिंगीचे ऑडिट कंप्लीट करपाच्या या महिन्या भितर आमचो पीसी ते स्ट्रक्चर सेफ आहे 302 मध्ये सेफ आहे थिंक भुरगीं आहाय आनी सद्या आम्ही प्रिलिमिनरी वचून पळयला ह्यो स्ट्रक्चर सेफ आसा स्पीकर सर आम्ही ज्याची टेस्ट करपाक जाय अशी नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट एनडीटी ही 9 गव्हर्नमेंट स्कुलाची केल्या त्या खातीर आमकां गरज आसा जाल्यार त्या स्ट्रक्चरल ऑडिट 100% सगळ्या स्कुलाच्या कंप्लीट केन्ना एक म्हयन्यान विदिन अ मंथ